Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri Agri-Info. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 10 Gashyantare umwaka wa 2025. Iyi ni ITV Rwanda, nge ndi Alice Dusabimana. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere mu Rwanda aho ibibwana by'ingurube bigiye kujya bihabwa amata y'ifu. Nk'uko Kigali Today bitangaza, aborozi b'ingurube mu Rwanda batangaje ko mu gihe cy'amezi 7 bazaba batangije gahunda yo guha ibibwana by'ingurube amata y'ifu kugira ngo za nyina zororoke vuba. Shirimumu Jean Claude uhagarariye aborozi b'ingurube mu Rwanda yavuze ko bagiye gutangiza uburyo bushya bwo konsa ibibwana hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ibibwana byonka amata y'ifu anyuze mu dukombe twabugenewe. Iyi gahunda izatuma ingurube zororoka inshuro 3 mu mwaka wo kuba 2 ndetse igafasha aborozi kubona umusaruro mwiza. Ku kijyanye n'ibiciro by'aya mata n'ibikoresho byifashishwa bizamenyekana nyuma y'ibarura ry'ubwikorezi n'imisoro. Abahinzi biteze inyungu ku iyubaka ry'uruganda rwa kawa mu Gakenke. Nk'uko RBA ibitangaza, abahinzi bo mu murenge wa Muyongwe mu karere ka Gakenke bishimira iyubaka ry'uruganda rutunganya kawa kuko rizongera agaciro k'umusaruro wabo kandi rikabaha akazi. Uru ruganda rwafashije gukemura ikibazo cy'aho bagurishirizaga umusaruro wabo kuko izindi nganda nka Ruri na Rushashi zari kure bigatuma kawa yangirika. Ubu abahinzi basabwe kurushaho kwita ku musaruro wabo kugira ngo bazabyaze aya mahirwe umusaruro ufatika. Naho aborozi b'inkoko bahangayikishijwe n'ihindagurika ry'ibiciro by'ibiryo byazo. Nk'uko RBA n'ubundi bitangaza, aborozi b'inkoko mu Rwanda bahangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro by'ibiryo by'inkoko bikaba byaratumye bamwe bari kuyu mwuga. RAB ivuga ko hari ingamba zo kongera umusaruro w'ibigori na soya kuko bifite uruhare rwa 75 mu bigize ibiryo by'inkoko. Hanatekerejwe ku gukoresha inigwa habiri Black Soldier Fly mu gukora ibiryo by'amatungo bikungahaye ku ntungamubiri, aho borozi barenga 300 bamaze guhugurwa kuri iyi tekinike. Kivu Choice yahawe izina ry'ikigo cy'ubwikorezi bw'amafi kiri kuzamuka vuba muri Afurika. Nk'uko The New Times ibitangaza, Kivu Choice yabashije kuzamura umusaruro w'amafi inshuro 70 mu myaka 2 n'igice binyuze mu gusana uruganda rw'amafi rwa Kigembe. Iki kigo cyagabanyije igiciro cy'amafi ku isoko kandi kikaba kigamije kongera umusaruro kugira ngo kigere kuri toni 30,000 ku mwaka mu myaka 5 iri imbere. Byitezwe ko kizagira uruhare mu kugabanya ikibazo cyo kugwingira kw'abana binyuze mu gutanga ifu y'amafi irimo intungamubiri nyinshi. Uyu ni umusozo w'amakuru yacu, ariko ntago twagenda tutabagejejeho iri tangazo ryo kumenyesha. Yalta Youth in Agroecology and Business Learning Track Africa. Yalta irashaka abahanga baba ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore bafite uburambe mu buhinzi buhamye aribwo agroecology kugira ngo bafashe urubyiruko kubigisha mu gihe kingana n'umwaka. Uwaba akeneye ibisobanuro cyangwa ubundi bufasha yamandikira kuri email yaltarwanda@gmail.com. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Indi sango y'amakuru ni kuwa mbere utaha. Mwibuke ko Sayike ikorera Kicukiro Sonatube mu nyubako ya UTB. Ifasha buri wese wifuza gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga. Murakaza neza ku mbuga nkoranyambaga zabo babafasha. Bye, Imana ibarinde, tuzasubira.